Salam Rosari Maluku Sira, ohin, hetang falo oportunidade ida, atu share ka fahe, kona bajia bahana experiência, banhira soru desafios, liliu relaciona ho katusuam, yang momento neba modusina kukung, ita bela dia modusina kukung, tambah selingkuh, buat berbarak neba ami revela antes ona, ia ami di Facebook, kata buatnya mai husi idade kekuatan doa nebe halo simplesmente no fiar larang meeting kata ini se fo solução nia hanesang haunya pelindung ansa hau triste nia bele fo hau kamang maske doane ita antara ita maromak det me kita curhatan antara ita maromak bebe sentimento ne me ita sente katak maromak hau sente dame ia milagre barak ne be hau hetang milagre bot mak bengira katuasang halak bengira katuasang halo mudansa hau mak hanisang Maluku Sira barak asisti Rona video nebe barak karak asisti ona mudansa husi katusuang nebe selingkuh katusuang nebe lahak besik ba maromat agora mudansa barak ni halo kurativa penyira haureja momento ne haureja halo usu buat barak usu det mudansa nebe maromat fo bonus mak saida bonus ne plus katusuang dia kon honia iane moras livre husi nakukunya larang depois halo curativa depois ami mus cria video idane para tu motiva tang faya mi experiência ne atu kari kita se nakukun larang se ia tempo baita ta halo mudansa se ia tempo baita atu hadiah ba maromak ne dalam milagre tuir maimak uluk hau sekolah Indonesia uluk hau mahasiswa alumni hau jurnalista hau ni studi ia Surabaya molok hau akaba banhira hau ia semester 6 tambah ami ia momento ne ba banhira ami semester 3 det ne ami halo praktek ona teru praktek hanya sing ita jurnalista tian ami ba institusi sira jurnal cetak radio televisi ami servisi tian hene ban então momento ne ba ne ya tambah orçamento ne mínimo pusita halo manajemen oe então momento semester 3 banhira ami ba lapangan semester 6 ami ba lapangan sempre hantarde sempre mai jam 1 jam 2 maka moras primeiro ne hau heta mak stomak então stomak depois diak então nia muda fali ba tifus ne kata hang foer kole tuir mediku ne diang sene então moras rua ne mak sira halo implikação ba malu sida stomak sida tifus então banhira hau esforço na fating hantarde então sinero halo infecção tiana sinero halo moras rua halo infecção então infecção ba usus então haunya usus buntu moskona batia kista então infecção bubutiana larang bebe hau lah tiane então banhira moras ne apakah hau tobadet hau lebih halo buat rumah ia fulan tulu ne larang antes hau diak doutora em momento ne ba halo tratamento bahau diam bahau kata tem ser halo terapi tapi halo terapi antang hau graças a Deus antang tidak apa-apa tambah momento ne sir dia ini sudah sangat berbahaya tambah tinggal menghitung detik parnia tu hancur nia yang seni reventa nia be usus kan infeksi tenata nia bere reventa atau momento ne bane antah hau hanya berharap dan memang hau filafal hau dari dulu memang hau larameti nafatin borasan hau hato nafatin bahana rasang antang hau kontente kata kalau terapia antang kontente abang ne doutora maifal dian maaf harus diangkat karena jinak
yang sudah apa namanya label haloterapia se haloterapia bukan makas atau nya hancur antau yang momentu neba sir dian teser diangkat poin kontente lorong balong sir haruka diangkat antau diangkat dokter nebe halo tratamentu momentu neba dia kalau diangkat tapi ada konsekuensinya. Nebe konsekuensinya saya sir diang 99% Anda tidak akan mempunyai anak. Tapi momentu nebe lah ya pilihan memang bahau tidak terlalu masalah ya nanti atau punya anak atau tidak punya anak bahau ini esensi moris selalu sudah neba. Antau dengan prinsip dia keke bersisi kerasnya antau hau mengiyakan. Depois antau ketika diangkat ketika rahimnya diangkat laya siapapun yang mendekati haunya dia saya tidak akan punya anak nih ini pronto karena mau hau oke semi la pronto antau ini teser simu realidade bahwa para karik para bat tambah memang seia tempo para imi tu disida atau namorasnya antau momento dia sedet me basic hau dia sana tapi graça de Deus ho kekuatan doanya agora hau ni uang ya ruatiana. Kesimpulannya bahwa doa itu mengubah segalanya. Milagre itu ada ketika kita fiar, kita depende bahwa rasang. Momentumnya hanya rahimnya sudah diangkat. Jadi kan kita kan iya ada sel telur dua atau feto. Ovariumnya iya dua. Kiri dan kanan. Hanya kanannya sudah diangkat. Sudah diangkat. Jadi daunnya kata Anda 99%-nya sudah tidak punya anak. Jadi 1%-nya hanya milagre di tanah. Ini sih kuliah agora momento nebane hau 24 tahun. 24 tahun sih kuliah sana ba iya lah problema. Memang sekondo di jalan makasane au sibudet. Dan paling siramas ketika emang besi-besi kau dan sih kuliah barakei hau nanti tidak punya anak, nebe lalika terlalu masalah ida. Itu ya, jadi kekuatan doa bahau ida signifikan barak for hau yakin bahwa doanya tidak ada tandingannya nih ruannya. Ketika antes hau ya familia, hau diagnosa morasnya dan 99% tidak punya anak dan setelah hau punya keluarga, hau punya anak tapi punya suami yang masih hidup di kegelapan, kesombongan, kenakalan. Antau fila fali aku belum selesai aku fila fali bahagia doa serahkan itu pasrah harus benar-benar yakin banyak kalau itu yakinnya pasti atu han sama kita pasti reja atu dukuran sama pasti tereja dan momentumnya hau halau dun apapun tantangannya hau novena apapun tantangannya hau doa komitmen itu doanya doa nafati. Dan hasilnya mak agoran, hasilnya mak hanyuang agor iya rua, hani katus wang iya mudah sabarak, hani katus maroma hau bonus plus, hani katus wang beli kura ema, iya kompara agora tempo ami na fating lah iya, tapi temponya ba maromak ma barak, dari rumah sa, ami atu saya dari pente, anta ema mai halu kurativa, oke, anta ami pasiensi ami tuyur det. Cada vez selalu diuji tapi selalu kuat dan fila fale asa ohing selalu haraikan bareza momentu saya det momentu dia momentu triste momentu contente na fatim baorasang jadi untuk atu responde kona ba maluk siranya pergunta kona ba tu irmana ne orasang ni hamsa orasang mak ohin hau revela ka hatete ona ka kuliah sayona katak bahau yung momento nebano agora maka pelindung kenyamanan ita fo esperança ka fa esperança neba malu na fating semangat spirit na fating kekuatan doa neba na fating ba malu liu manera agora dada kami fahane atu karik yung momento agora dada ne balung sente situasang ida nebe ya tempo barak hauliu au sente ona fear ba katak
Bahira Mireja, lor rumah Milagrane Semai. Babet Persija Paciência, Persija Paciência, Persija Paciência. Depa mabe karik uan sidok fo, sidok hetang keturunan, fiarba tempune seto. Karik maromak sidok fo, ne lau signifika kata kita sidok hetang. Karik maromak sidok di sini tempu dia paita. Tamba how de dutora diagnosa how dian la hetang, how bele hetang. Agora ita nebe se esforço, tinang sebele, se produtivo para atu hetang. Fiardet kata kelorong ida imi se hetang. Jadi espera usi sharing experiência nebe ami fahe, how fahe, li usi video ne bele motiva ita hotu i liliu hodi ita bahak hodi ita ne fiar meti liba maroma i liliu hak basic liutang ba maromak. Diak ba maluk sira nebe akarak how fahe experiência liu ka ihe duvidas balung nebe akarak sharing ita share ita fahe ba malu bele komentar po imno komentari be pasti responde i nafating hameti tene fiar ba maromak fiar katak bahira ita dera udah matang maromak seloke. Salam Rosario, ciao.